ni wumva bakubwiye ko Iran irimo gutegura intambara ku buryo bupanuye mu nguni zose. Mbere yo guhakana uzabanze ushakisha amakuru umenye ngo Iran ihugiye mu duki muri iyi minsi mu gitari gusuka bya misiri ku bigo bya gisirikare bya Leta Zunze za Amerika mu byiswe ceasefire. Iran ihugiye mu biti. Nk'ubu iyi video mubona imbere yanyu nibyo Iran yakoreye kuri televiziyo y'igihugu aho nyine yagaragarije abaturage bayo ko bagomba kwitegura. Numwe mu basirikari boherejwe na RGC ngaze yigishe abaturage gukoresha imbunda za AK47 n'amasomo karabutaka uraza gutungurwa navyo. Ariko nk'ubu Iran ututuntu bayadupanze ite yabiteguye ite kugira ngo iteguze yasetegure gahunda ikomeye cyane nk'ingiyi yo gutegurira abaturage gahunda yo gukora igitwe gitero gikomeye cyane cyangwa se kwitegura intambara idasanzwe bashorwaho maze bakaza kwirwana. Uraza kumenya byinshi kuri kino gikorwa cy'isomo ryateguriye kuri televiziyo y'igihugu maze gigabwa abaturage. Nyuma yo gusura Xi Jinping kwa Trump asa n'uwumiwe. Iran irashaka gutsinda igitutu cya nukes cyangwa se intwaro za kirimbuzi. Ibyo yategeze batekereza batanashakaga ko bibaho. Batifuzaga ko Iran yageraho Iran kugaragaza neza yuko ahubwo aricyo kintu bashyizeho umutima kandi yifuza kugeraho nta kabuza. Intwaro za kirimbuzi kimwe mu byatekerejwe kera ko Iran ishobora kuzakora cyangwa se ko Iran ishobora kuzageraho cyangwa se wenda ko Iran ishobora kuzatungiza intwaro ikarimbura ku buryo bukomeye cyane igihugu cya Isirayeli ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu noneho izi ntwaro za kirimbuzi barye barimenye ngo nabarangije kubona ko Iran ifite ubushake bwo kuzitunga nta kabuza ndetse ko bishoboka cyane ko icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashakaga batazakigeraho. Bigendeke gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi rero batangiye kuvuga ko Xi Jinping agiye kubafasha muri iyo nkundura no gutuma Iran itazajya ku ntwaro za kirimbuzi ngo kandi Iran ikabita agomba gukomeza kurasa ku bihugu zo mu Barabu. Bigenze gute? Ikize kirayoyotse ndaje mbikubwire. Hanyuma ku rundi ruhande aho mubona ni muri Ecedemez cyangwa se Hormuz. Iran yasabye buri wese kwishyura. Hormuz ushaka kwanyura wese agomba gutanga urufito bakamuha pass. Ibindi by'imitereto n'ibindi byivugo byose wavuga utishiye icyo usabwa na Iran tuza ibyo gutambuka ubyibagiwe. Iran ntago ari nkoko igomba kuruka ke ntabwo ari abagabo mbwa kuryo bakisubiraho. Oya nimbabuza ati mugomba kwishyura ngo umenye ko mugomba kwishyura. Uyu numwe muyobozi akomeye cyane wa Iran amagambo yatangaje mise numirwa adaca ku ruhande abwira umunyamerika abwira umunya-Israel, Saudi Arabia, UAE n'abandi bose but you need the pass then pay. Mukeneye gutambuka ngaho ni mwishyure. Ibi ngibi ni nkaho arizo Iran itangarije ibihugu ikomeje kuba muri karere ndetse no kugaragaza neza uburyo bukomeye bwo gukomeza gukorana. Ariko Iran ikaba nayo igaragaza neza ko yanze icyo twakita nk'agasuzuguro. Ni urupfu rwanutse ariko ngo muri Hormuz ku buryo budasanzwe. Amerika ibwiye yuko bari kwirgisata burenge ubwato bwabo bwa rutura ndavuga bwanya Iran buri kugenda bunyonyombe munsi y'amazi na za misile zitabonwa zo kugenda munsi y'amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo gutangira kuhemukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo akomeje yitwa blockade cyangwa se gushaka kwibasira Hormuz. Bashaka guturitswa isaku yariyo isa yari yose batigeze batekereza ko ibyo ibikorwa nk'ibyo ngibyo bizakorwa na Leta Iran. Iran ifite ubwo bushobozi. Ndaje mbikubwire. Ibisa n'ibikubwiraza ko zemera cyangwa atera hejuru. Indege ya F-16 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahereje Ukraine muri ntambara y'Uburusiya Ukraine hasi opi. Leta y'Uburusiya yagaragaje ibidasanzwe mu kirere cya Ukraine aho akomeje kurwanira. None ibyo mbyirengaje kukubwirana bankubwiye iki? Nabyo ndabikubwira. Nunyemerera tukajyana ku musozo amenya byinshi. Genda umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande. Ngo ikaze tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Ngaho nyemerera duhere ku nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa. Ariko mbere y'ibintu byose mbere kuvuga ku bindi byose bijyanye n'urugamba nimera hangaha ntutere hejuru. Niho mereye nubwo ushobora kuvuga uti ntibindeba sindi umunya Iran. Ariko ubu ubutumwa busobanutse cyane bw'uburyo Iran iri gutegura icyitwa intambara mu buryo bwa nyabwo. Hamaze igihe kinini bivuga ko Iran iri gukoresha uburyo budasanzwe bwo kuzirinda ibitero byo mu kirere aho bazanye ubundi burinzi bw'ikirere bushyashya buhangana na za drone bazanye ndetse n'imbunda nazo zirashishwa cyane mu kwerekeza ku biri mu kirere bazana nabo byo kurashisha ku bice nk'ibyo muri Israel n'ahandi. Ariko kandi
banateguje ko n'urugamba rwo ku butaka bazarurwana. Byagaragaye bwa mbere cyane cyane ko abaturage bo muri Iran batozwa mu buryo bwa gisirikari, ubwo umupilote wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavugaga ko yaguye ku butaka bw'igihugu cya Iran. Kuri televiziyo y'igihugu basaba abaturage kugenda bakamuhiga, uzamufata akamuhemba miliyoni 60 z'amadolari n'ibihumbi 600 z'amadolari. Kandi icyo gihe barabikoze, baramushakisha nubwo bivuga ko batamubonye, ariko abaturage bo muri Iran bagaragaye bafite ubwo bushake. Gusa mu minsi ishize byagaragaye neza ko hashobora kuzaboneka igitero cyo ku butaka cyinjira muri Iran, kandi Iran yarangije kugira icyizere yuko abaturage ba Iran bifuje gufasha ubutegetsi bwa RGC kwirindira umutekano, baba ari inyuma muri make, bose batifuza agasuzuguro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ka Isirayeli, bari ku ruhande rwa RGC ko bakomeza kurwana hasi hejuru bahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta ya Isirayeli. Iyi ngiyi byagaragaye neza cyane ubwo abaturage bihirizaga imihanda bakavuga ko ari inyuma ya RGC, ndetse banayisaba gukomeza kurasa ku bigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko byagenda kose, ngo Amerika bayihane, bayihanangirize, bayisekure mu nguni zose. Ibi byatumwe buri muntu wese wabonye uburyo abaturage ba Iran bahagurutse. Nyuma ko rero Amerika na Israel batangaje ko bashaka kuzakora igitero cyo ku butaka bakajya gufata uranium yo muri Iran yatunguranye cyane, yigishiriza abaturage bayo gukoresha imbunda. Hadiya kamubaze, wakigisha umwana kwandika nta nazigera yandika cyangwa se ngasome? Uravuze ngo oya. Wakiga gutwara imodoka uzi neza ko nta modoka uzigera utwara, nta n'ahantu hamwe uzigera ubona akazi cyangwa se nawe uguri yawe gutwara iyo modoka, avuze uwo mwanya najya kuryamamo nkasinzira. None bwo Iran irimo gukora ubusa, uti byagenze gute rero? Video yagaragaye kuri televiziyo y'igihugu ya leta ya Iran, hagaragaye umwe mu basirikare bakuru yigisha abaturage ba Iran gukoresha imbunda za gisirikare cyangwa se gukoresha icyo twakita ibikoresho bya gisirikare, by'umwihariko harimo AK-47, imbunda imwe mu mbunda zikunda gukoreshwa cyane cyane ku ntambaro yo ku butaka. Ni imbunda yagenewe umuntu umwe ku giti cye cyangwa se gukoreshwa n'umuntu ku giti cye. Babigishije uburyo balonshinga cyangwa se uburyo bwa mbere bafata imbunda bagashyiramo magazine amasasa barimo hagati ya 45 ndetse na 71, ndetse babiri ku buryo bakocinga iyo mbunda bakimara gushyiramo magazine nkuko mibona akora ako kantu ko ku ruhande, babireka ndetse na imbarutso iri aho isasu rinyura, ndetse n'uburyo ashobora kureba neza kuri target yifashishije icyo twakita nk'agapimo kabugene kugira ngo urebe ko ugiye guhamya ikico cya target yawe. Uyu musirikare kumwe n'umunyamakuru bombi bafite imbunda zabo za AK-47 bagiye bagaragariza rubanda uburyo izo mbunda kuzikoresha, se ubwo bwoko bw'imbunda bwa AK-47 cyangwa se Kalashnikov kuzikoresha ari uburyo bworoshye cyane, ndetse berekana yuko ari imbunda idakanganye ariko ari imbunda ikora akazi gakomeye. Bavuze ko yakozwe n'Abasoviete, kandi bavuga yuko ari imbunda buri wese ashobora kwitunganyiriza akabasha kuvanamo magazini agashyiramo indi, akabasha kuronshinga cyangwa se gukora icyo twakita gukocinga amasasu kugira ngo we yiteguye kugenda. Ikindi kandi akaba yanayirashisha, ntiremera, wayirukankana, wakora buri kimwe cyose. Niko umusirikari wa Iran yagaragaje neza ko iyi mbunda utayitungura umuturage wa Iran, icyo gihe bigaragara neza ko uri mu gihombo gikomeye. Muri make umuturage wa Iran ugomba kwizera yuko iyi mbunda uyifite kandi ufiteho n'ubumenyi kuba wayikoresha bibaye ngombwa. Mu mvugo y'uyu musirikari wari imbere y'umunyamakuru yagize ati, iyi ni imbunda ikenera umuntu umwe gusa kugira ijyane ku rugamba. Yatangiye mu 1997 ariho yakoreshejwe cyane, kandi ni imbunda ageze mu ngabo zacu. Ni imbunda yo ku rugamba, kandi ni imbunda itarwanishwa cyane mu buryo bwa automatique. Ni imbunda ikoreshwa n'umuntu umwe, kandi biroshye cyane. Ushobora kurasa umuntu umwe, ushobora kuyikocinga ukaba warose isasu rimwe, ushobora no kuyireka ukarasa amasasu yose akabanje yakisohora ukoze ku mbarutso gusa. Ibi rero biroroshye cyane kwikoresha. Ugomba kuba ufite intoki zawe neza, ukareba ahantu h'ingenzi. Urebye kano kantu ka hejuru niko gatuma isasu ritambuka rikagenda ahantu nta h'ingenzi cyane. Iyo urebye kano kantu k'imbere, iyo upimye ku ijisho ryawe neza, uhita umenya neza aho target iri, maze ubundi ugahita ukurura kano kantu inyuma, isasu riba ritajya mu cyerekezo cyaryo. Ako kanya isasu riba rigiye ahantu heza ho kurasira. Noneho iyo ukoze neza mu gice ugomba kurasamo biroroha. Muri magazini haba harimo amasasu. Iyo ni magazini imeze nk'iyo nawe ufite, nawe reba aho ngako yawe. Yes, ni nk'iyo ngiyo. Yego yenda iyi ngiyo uti iyo ngiyo, ariko zose ni magazini zimwe. Iyo ngiyo ni nto kuri iyi ngiyi. Hari magazini zimwe zazimo amasasu 71, kandi zose anyura ahangaha tuyashyiramo gutya. Hanyuma rero duhita tuzamura kano kantu gutya. Icyo gihe uba wirinda cyane cyane kwenda magazini yamanuka.
hanyuma iyo ushyize hejuru, icyo gihe nta sasu ryasohoka, icyo gihe nyine uba wahagaritse amasasu. None iyo umanutsemo hagati uba ushyizeho isasu rimwe, iyo ushyize hasi amasasu yose ubwo gihe urasa yabagenda amanuka. iyo agiye hejuru, icyo gihe twibuka ko tuba dufunze, kandi hasi uba uri automatique warasa byose. Mbese birumvikana. Iki ngiki wamenya rero nuko umuntu agomba kureba neza ko uyu munwa w'imbunda uri imbere ye kugira ngo itamurasa. Niyo uyifashe ugomba kureba neza ko iri kureba hejuru kugira ngo wirinde gukora accident bibaye ngombwa. Hari ikintu kimwe cy'ingenzi ugomba kumenya. Reba nkwereke nk'aya masasu. Hari amasasu atandukanye dukoresha. Wenda muri aka kanya kadukoresha ngaya. Hano ni muri studio, ubyibuke neza. Yego muri studio ariko ntabwo tugiye kurasa. Isasu risohoka ruko wari haye uburenganzira. Urishyiramo neza kugira ngo urebe neza niba rigiye ritonze umurongo nk'uko iyi magazine imeze. Ni gutya bigomba kuba bimeze, nanjye ni gutya ngomba kwifata. Yego, fata iyo sasu hano nkwereke. Nanjye kamfata irinde. Ushyiramo isasu uri kuriyerekeza muri iki cyerekezo kimeze gutya. Ndetse nkaho rirebamwo imbere. Hanyuma ugahita ukanda. Warangiza shyiramo iringira urebe. Uyishyira hejuru ya rya rindi wakoze. Ugakanda. Ryo ubwaryo uhita ryimanura. Uko ugenda ushyiramo andi yose nikagenda amanuka akagera hasi. Birumvikana. Magazine urangije gushyiramo amasasu rero itwishyira hehe mu mbunda. Aka ngaka ni akantu gato tugiye kora kugira ngo twerekane ko dufite ubumenyi. Aka gace niko werekeza imbere, hanyuma ugashyiramo ugasa n'ukurura gutya. Icyo gihe uhita wumva bituritse, icyo gihe wizera neza ko yagezemo. Kandi magazine igomba kuba iheneye imbarutso, kuko iyo ushaka kwivanamo usa nk'uwigize imbere ukongera ukavanamo, biba biroroshye cyane. Nanjye navanishamo kumoso gutya, gutya nkakanda kuri aka kantu nkahita nyivanamo. Ni akantu kari hafi y'imbarutso, nayisubizamo nkajya gutya, byo bihita byikora. Biragaragara. Si ubwa mbere ngiye nkoze ku mbunda, ariko ni ubwa mbere nahabwa ubumenyi nk'ubu ngubu. Mu by'ukuri ntabwo nakongeye kuyisubiraho ugiye kuva nayikoraho. Narabyibagiwe rero ibyayo. Rero nta gihe kinini dufite, dushobora kuzafata n'undi mwanya twongera gusobanura byinshi bijyanye no gukoresha imbunda. Ibyo ngibyo tuzabigarukaho. Rero urabona neza ko nimba imbunda yashyizemo magazine biroroshye kuyivanamo, yuko ari akantu gamwe ukandaho, hanyuma tukavanamo ya magazine. Hanyuma rero igihe ugiye kurasa ukibuka ko ugomba kumanura ka kantu gatuma amasasu asohoka. Hanyuma ukibuka ko imbunda ugomba kuyifata uyihagaritse kugira ngo wirinde impanuka. Iki ngiki nicyo gice tukinamo. Aka gace ubona nta gucaginga, ni charge gutuma amasasu azamuka. Aba ubu ni umusirikari wa Iran ugishyiza kuri televiziyo abaturage uburyo gukoresha imbunda ya AK-47 cyangwa se muzi nka Kalashnikov, ngo mu gihe bibaye ngombwa babe bayikoresha. Ubwo nta kintu Iran iri gupanga rata. Uravuze ngo kirahari wama? Yego kirahari. Hari ikintu barimo gutegura, baguteguriza abaturage. Uvuga cyane ko bashobora kuzarwana intambara y'igihe kirekire, intambara yo ku butaka, abaturage be guharanira ukubaho kwabo. Mu gihe Iran yaba yatatswe intambara yo ku butaka, umuturage wese akarwanira kubaho kw'igihugu cye, kandi bateguje Leta Zunze za Amerika ko batazigira batsinda Iran kitse n'ibica munya Iran wese. Icyo gihe ariho bashobora kwizera yuko Iran bayigarurira. No mu gihe kiriho umunya Iran, buri muntu wese azaba yiteguye kurwanira igihugu cye. N'amagambo yavuzwe n'abanyirano ubwabo. Ku rundi ruhande rero, Donald Trump yagize gutya asura igihugu cy'Ubushinwa, maze nyuma kugisura agisaba ubufasha bwo kuzamufasha nyine guhangana n'igihugu cya Iran ndetse n'amahame Iran igenderaho kugira ngo birinde cyane cyane ko Iran yazagera ku ntwaro za kirimbuzi. Trump mu kiganiro yagiraga n'itangazamakuru yemeje yuko bisa naho koko Iran bazayishyira hasi ntigire ku ntwaro za kirimbuzi ndetse ikagabanya n'intambara igafunga n'umuhora wa Hormuz. Gusa byongeye guhindura isura nyuma yuko Donald Trump abonye ko Iran ahubwo irimo gukungahaza iterambere ryayo rya uranium. Donald Trump yavuze yuko yakiriye guhagarika Iran mu gihe cy'imyaka 20 kujya ku ntwaro za kirimbuzi. Muri make ngo yifuza kwemera ko Iran yahagarika amasezerano y'imyaka 20 kugira ngo atajya ku ntwaro za kirimbuzi. Ntago ari kuvuga ngo Iran ye kuzajya ku ntwaro za kirimbuzi by'iteka ryose, ahubwo babaha imyaka 20. Really? Bitangiye kugaragara neza ko Donald Trump atangiye kwisubira.
amagambo yatangaje yongeye kugaragaza neza cyane ko mbere byari bigoye cyane kwemeza yuko hari uburyo na bumwe bwatuma Iran yazagera ku ntwaro zabo za kirimbuzi ifuza kuzayirangiza burundu iby'iyo gahunda yari ntizajya ku ntwaro za kirimbuzi. Gusa mu ijambo rye Donald Trump asa nk'ugaragaza neza yuko hari uburyo ari gutekereza ko Iran ishobora kuzagezwa ku ntwaro za kirimbuzi, ariko by'igihe kirekire ateye muri ubu buryo bwo guhita bajya ku ntwaro za kirimbuzi. Nubwo bimeze gutya, imyaka 20 barabujijwe kuba bagera kuri iyo ntwaro za kirimbuzi. Nyuma ngo kugira imyaka 20 ni ban, nuko babujijwe kujya kuri ntwaro za kirimbuzi. Kuri Trump aravuga ko ari igihe gihagije cyane ko bateguye uburyo bukomeye cyane n'amategeko agenga izo ntwaro za kirimbuzi ku buryo Iran itazaba ari ikibazo ku kiremwa muntu ku isi. Trump none yavuze ko Iran mu gihe byabigenze neza ikabuzwa kuri ubwo buryo kugira ngo bizeye neza ko Iran itazajya ku ntwaro za kirimbuzi mu cyo gihe cy'imyaka 20, ari uko imbaraga zabo cyangwa se ubutare bwabo bwa uranium babitse, izo ngufu za uranium bagomba kuzerekeza Leta Zunze za Amerika, maze Leta Zunze za Amerika ikazikoresha cyo kajya kuzibika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko Iran igomba kubuzwa kujya ku ikoranabuhanga ryatuma bagera kuri izo mbaraga. Ikindi kandi akavuga yuko bagomba kubugabanya ubushobozi bwose Iran itunze bw'ibikoresho byatuma bifashisha imbaraga zabo bafite akajya ku ntwaro za kirimbuzi. N'amagambo Donald Trump yatangaje yuko yatangarije imbere y'imbaga, avuga ko icyo ashyizeho umutima ari ukubona Iran yambuye intwaro za kirimbuzi cyangwa se yambura uburyo bwo kujya ku ntwaro za kirimbuzi, harimo no kwamburwa za ngufu za uranium, ari nabyo byatanga icyizere ku isi yose ko Iran itazigera itesha umutwe isi bajya ku ntwaro za kirimbuzi. Izo Iran bavuga ko izigezeho byatera ihungabana mu isi yose. Gusa amagambo ya Donald Trump bamwe bamusetse bati none wisubiye ute ko avuga ko Iran itagomba kuzigira itunga intwaro za kirimbuzi, bigenze gute kugira ngo wisubire ubwo ko noneho mu gihe cy'imyaka 20 Iran yazatunga intwaro za kirimbuzi? Icyo ni kimwe. Cya kabiri, kubera iki mwifuza none uranium ya Iran mu gihe mwumva ko ari igihe cyazagera indi Iran ikazikenera uranium yabo? Kuki mutashya amategeko yo kubika uranium mu gihe cy'imyaka 20 bayibitse wabo? Kuki mwifuza uranium y'abandi nimuyakemwe muzayimaza iki? Ibyo ni bimwe mu byagiye bigigarukaho cyane n'abantu ku mbuga nkoranyambaga bagaragaza neza ko batishimiye cyane icyemezo cya Donald Trump cyo kubuza Iran kugeza kuri uranium yabo, ndetse no gutuma ngo Iran ibura uburyo bwabo bw'ubugenzuzi kuri uranium, maze ngo uranium ihabwe Leta Zunze za Amerika. Bakavuga yuko ari ubusambo bwitwikirije ikiboko Leta Zunze za Amerika cyangwa gukomeza gukwirakwiza, ni nacyo benshi babona yuko kidakwiriye ku gihugu nka Leta Zunze za Amerika. Nimba Amerika ivuga ko ari igihugu gikomeye gikwiriye gukomera, kigakomera n'ibikoresho byacyo, apana kwiba iby'abandi. Iran yo irasaba buri muntu wese uca muri Hormuz kubishyura kugira ngo babashe gutambuka. Nubwo ngo araca muri Hormuz nta kwishyura byo, ibyo babyiganiriza kandi babyibagirwe ko Iran itazigera ibibemera na gatoya. Ni Iran yavuze yuko ishaka kugira ngo ibintu byose bigende neza. Iracyafite imbaraga zikomeye cyane mu kigobe kandi ikugenza amazi yo mu kigobe by'umwihariko muri Hormuz. Ibrahim Azizi ni umuyobozi umwe makuru b'igihugu mashinzwe umutekano, yavuze yuko Iran yashyizeho gahunda zikomeye cyane zo kugenzura ingendo muri Hormuz, ndetse avuga yuko bashyize amabwiriza ajyanye no kwishyura. Unyuze bivuze kuri Azizi, yavuze yuko amato yose y'ubucuruzi agomba gutanga inyungu kuri Iran, ndetse anavuga yuko iyo nyinshi igomba kwishyurwa bitewe n'icyo Iran izaba yateganyije. Kandi ibyo ngibyo bikuzanwa n'amategeko mashya. Mbere umuyobozi w'ikirenga Iran iri yavuze yuko akwiriye kubaho uburyo bushyashya bw'imigenzurire y'akara karere. Mu itangazo rye riheruka yavuze yuko mu kugira ngo bafungure Hormuz itazongera gufungurwa nk'uko mbere byari bimeze. Amakuru yanyuze kuri Press TV avuga yuko amategeko mashya kuri Hormuz anajyanye no guteza imbere Iran, kuko gutambuka ku buntu byo bitazigira bikunda, kandi Hormuz irimo maboko ya Iran. Ngo kandi kugira ngo Hormuz nanone bigende neza, nuko ibihano byafatiwe Leta Iran ifashwe na Leta Zunze za Amerika byose bigomba gukurwaho, nabwo buri wese azabona uburenganzira. Ariko kandi nabwo bakavuga yuko ubwo burenganzira buzaza bukurikije amategeko agengwa na IRGC. Mbere yaho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi yavuze yuko Leta Zunze za Amerika arizo zakomeje kuzana akaga gakomeye n'amatangazo mabi muri kara karere, ituma akarere kose kisanga mu bizago bikomeye, ndetse binarangira igikorwa cyo kubona amahoro kidakunze bitewe no kwica amasezerano kwa Leta Zunze za Amerika. Abbas Araghchi mu mvugo ye abwira abanyamakuru yasuyemo aya magambo agira ati: hari uburyo bukomeye cyane n'ubutumwa budasobanukiye cyane butangwa na Leta Zunze za Amerika, bagaragaza neza ko ari ibintu bitemeye cyane bashaka gukora muri kano karere biva muri Abanyamerika, kandi buri kintu cyose batanga kigaragaza neza ko batifuza ibiganiro binyuze mu buryo hanze ya diplomasi bashaka.
icyo twebwe twabwiye leta zimwe za Amerika ni uko ngo bo banze gahunda zacu, tubabwira yuko kwa gahunda zacu cyangwa se ubusabe bwacu twabahaye bitazatuma leta ya Iran ihagarara, natwe tuzahita twishyura ku bugizi bwa nabi bwa leta zimwe za Amerika. Igihe Donald Trump yavugaga yuko kuri X akavuga ko atazemera amahame yacu, nyuma yaho akongera kwakira ubutumwa buturutseho bavuga yuko bashaka kugira ngo dukomezanye nabo ibiganiro. Harimo ibintu bidasobanutse, ntibashaka amahame yacu, ingingo zacu ntibazemera, ahubwo bashaka kugira ngo dukomezanye nabo ibiganiro. Ibyo ni ubusazi. Iyi Iran avuga ko leta zimwe za Amerika zigira nyoni nyinshi ku bibazo bafitanye, maze Iran ikavuga yuko ibyo rero bitazigira byihanganirwa na leta ya Iran. Nimba leta zimwe za Amerika zirenga ku mahame agenga ibiganiro bya diplomasi, Iran igahamya neza ko nayo ititeguye gukomeza kujijibukira leta zimwe za Amerika, bityo barakomeza gukora gusa ari ukugenzura Hormuz, wakibeshya agashaka gutambuka adafite uruhushya rwa leta ya Iran, ngo akaba ari umupfu wigendera. Kubwiza ariko nanone muri Hormuz, Iran bivuga yuko yazanye ubwato bwabo bwo mu mazi submarines buzwi nka Gadel. Ni ubwato butaba ari bunini cyane bwo mu mazi bugenda mu munsi y'amazi, ariko kandi bukaba ubwato bushobora kugera munsi ya Hormuz henshi ku buryo ubwato bwose bwatambuka buba buzwi nk'umuburo kuri leta zimwe za Amerika. Ivuga yuko yifuza kuzana ubwato bw'intambara muri Hormuz ngo buhagarike Iran. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bikaba nanone uburyo bwo gukumira yuko mu kigo habamo intambara. Leta Iran ikanagaragaza kandi yuko hari gahunda ikomeye cyane idasanzwe yo guhagarika leta zimwe za Amerika komeza kugenzura akarere n'ubwateramo umutekano muke. Iran ikemeza yuko yanazanye misile zigenda munsi y'amazi, izizwi ngo silent killer, ni misile ngo zica mu bucece, zirasa ku bwa bucece shobora kubangamira leta zunze ubumwe za Amerika n'amato yabo. Muri make amenye neza ko kwataka amazi ya Iran bihwanye no kwihamagarira ikishi silent killers z'abanya-Iran ziza zikica bucece uwabateye nk'ushaka kubagaba y'igitero. Ni muri zimwe za misile zabo zigenda bucece munsi y'amazi zikazatikura ubwato bwinshi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Igihe nkuru nibyo byatunguye abantu benshi. Urusiya na Ukraine by'urugamba ruracyakomeje. Nanjye mpamvu mbigarutseho nuko uzi neza ko iyo ntambara iri gukomeza. Gusa aya makuru yatunguye buri umwe wese wayumvishe. Uburyo leta ya Iran iri kurwana mu ruhande rwa hariya, ariko Uburusiya nabwo bukarwana muri ruhande, kandi bakababaza bikomeye cyane igihugu cya leta zimwe za Amerika nabo batera inkunga binyuze mu gusenya ibikoresho byabo bya gisirikare. Bibaye byabaye nk'amateka akomeye cyane, intambara yabereye mu kirere, aho mu buryo bukomeye cyane majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Ukraine indege ya gisirikare y'Uburusiya ya Sukhoi S-35 yahananuye indege ya F-16 yahawe Ukraine mu rugamba. Ni urugamba rukomeje kuba muri ako karere. Gusa ntabwo biremezwa neza mu ruhande rwa Ukraine. Biramutse byemejwe byaba ari igitego kidasanzwe cyo kwibasira ikorwa remezo bya Ukraine nk'indege zindwanye nk'ingi F-16 bikozwe n'ingabo z'Uburusiya hakoreshejwe Su-35. Muri kino gikorwa gikomeje kuba, izi ndege z'intambara Su-35 zikoreshwa n'Uburusiya cyane cyane muri no rugamba. Ni indege zirimo kugaragara mu kirere cya Ukraine zikora ibikorwa z'intambara, mu gihe indege za F-16 za Ukraine bahawe n'igihugu cya leta zimwe za Amerika n'ibihugu z'i Burayi nazo zifatwa nk'indege z'ingenzi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa intambara ikora muri Ukraine ntihari ubwa mbere havugwa indege ya F-16 yibasirwa, ahubwo ni inshuro nyinshi izi ndege ivuga ko zibasirwa. Amakuru atangwa n'ibinyamakuru zo ku ruhande rw'Uburusiya yemeza neza yuko iyi ndege ya F-16 ya Ukraine yibasiriwe cyane cyane majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Ukraine, ngo bari barimo gushaka kubimentoringa cyangwa se gukurikirana ibitero bikubera mu gice cyegereye neza agace ka Kharkiv kugira ngo hagarike ibyo bitero za Russia. Nkibutse ko mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatandatu nanone izi ndege za F-16 za Ukraine zarashwe nanone n'igihugu cy'Uburusiya, aho barasiwe ku buryo bukomeye, barashwe na za misile zirimo Kinzhal z'igihugu cy'Uburusiya zikagimurirwa ku gihugu cy'indege ziparitse. Ibi ngibi byemejwe neza none n'igihugu cy'Uburusiya kandi binemezwa n'igihugu cya Ukraine ubwacyo kivuga ko ari indege zabo zarashwe. Bamwe basesenguzi bemeza neza yuko Uburusiya bwatangiye kwibasira izi ndege za F-16 bashaka guca amazi leta zimwe za Amerika, ndetse no kugaragaza neza ko ibikoresho byabo ku mirongo y'imbere ku rugamba bidatanga umusaruro, ahubwo ari byo bikoresho batanze ariko ngo Uburusiya bwibasire. Aha nakwibutsa ko leta zimwe za Amerika n'ibihugu z'i Burayi bari bahereje Ukraine ibi bikoresho bya gisirikari cyangwa se izi ndege kugira ngo
babashe kugira ngo Ukraine ibashe kwihagararaho imbere y'igihugu cy'Uburusiya gikomeje, cyangwa se imbere y'igihugu cy'Uburusiya gikomeye yitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagaragaze neza ko igihugu nka Ukraine gishobora kwirwanaho kigahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kigahangana n'igihugu cy'Uburusiya preto. Mu byo bavuga ko gikomeye cyane kurusha ibindi, bavuga ko bazakomeza gushyigikira Iran bakarwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Mu magambo akomeye y'ubushyuhe mu nama ikomeye y'umuryango w'ubufatanye ya Shanghai, abayobozi bakuru b'Uburusiya bashinje Washington na Tel Aviv gutangiza intambara idasobanutse yo kurwanya Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Moscow yanaburiye ko amakimbirane ashobora kwiyongera mu bibazo bikomeye byo mu karere ndetse no ku isi yose muri rusange, ko utavuga ko ibintu bigiye guhagarara cyangwa se byahagaze. Umunyamabanga wungirije w'inama y'umutekano y'Uburusiya Alexander Benediktov yahuye n'umuyobozi mukuru w'umutekano wa Iran Ali Bagel mu nama ya Shanghai yabereye Bishkek muri Kazakhstan. Iyi nama yabaye mu gihe hari nanone umwuka mubi ukomeje kwiyongera cyane cyane muri Aziya y'Iburengerazuba, ndetse n'ubwo bw'indi mirwano ikomeye ya gisirikare bukomeje kwiyongera, imirwano ishobora kuba mibi cyane. Benediktov yatangaje ko Uburusiya buzakomeza gukorana bya hafi na Iran hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Yanamaganye cyane icyo yise igitero cya Israeli cya Amerika kuri Repubulika ya Kisilamu ya Iran, avuga ko ari ibitero bitubahirije amategeko. Umutegetsi mukuru w'Uburusiya yanagaragaje agahinda ku rupfu rw'abayobozi b'ingabo za Iran n'abayobozi ba leta bishwe mu bitero biherutse kugabwa na Amerika na Israeli. Yashimiye ubumwe bw'abaturage ba Iran nubwo hari ibyangiritse byinshi byatewe n'ibibazo by'intambara byibasiye kino gihugu. Benediktov avuga ko Washington na Tel Aviv bananiwe guca mu ibice Iran imbere mu gihugu, nubwo igitutu cyakomeje kwiyongera ndetse n'izamuka rya gisirikare. Mu magambo ye Benediktov yagize ati, twababajwe cyane n'igihombo cy'ingabo kidasubirwaho cyatewe n'ibitero bya Washington na Tel Aviv ku buyobozi bwa gisirikare bwa Iran n'abayobozi b'abanyapolitike bakomeye bo muri Iran bibasiriwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akomeza agira ati, n'ibitero bakoreye inyungu z'igihugu cyabo n'abaturage babo. Twiyemeje gukorana bya hafi na Tehran kugira ngo dushake uburyo bwo gukemura ibibazo mu mahoro hashingiye ku mahame y'amategeko mpuzamahanga. Bwana Benediktov niwe wavuze aya magambo, ashimangiye cyane cyane ko Russia izakomeza gufatanya na Iran kandi no gushaka igisubizo kirambye. Icyakora batanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibikorwa Amerika birimo gukora ari ibikorwa bibi cyane byo kwirengagiza amategeko mpuzamahanga no kuri intambara y'ubushotoranyi kuri Iran mu buryo budafututse. Ibyo kino gihugu cya Russia kibona neza ko ari ibikorwa bibi byo kwamaganira kure. Tugarutse kuri Trump wasuye Beijing Peke, no kuvuga ngo Ubushinwa yasabye Bwana Xi Jinping ubufatanye mu kugira ngo barangize ino ntambara mu Burasirazuba bwa hagati. Ngaho da none ubwo ngubwo Donald Trump ntabwo ari gutsindwa ubundi, gusaba ubufasha igihugu cya Leta y'Ubushinwa bari basanzwe bari gushinja kuba ari umufatanyabikorwa wa hafi wa Leta ya Iran. Amagambo ya Vladimir, amagambo ya Trump n'amagambo akomeye cyane, harimo ngo gukorana ibikorwa bya gisirikare. Perezida Xi ni umugabo ukunda cyane cyane guhuza, kandi yatanze amasezerano. Yavuze ati, niba nshobora kugira icyo mfafasha ndifuza kubafasha. Yabivuze ibyo, yabivuze. Kandi reba, umuntu wese uguza amavuta menshi hariya bigaragara ko afite isano na Iran, ariko yavuze ati, ndashaka kubafasha, niba nshobora kubafasha mu buryo ubwo aribwo bwose. Yifuza ko Hormuz ifungurwa. Yavuze ati, niba nshobora kubafasha mu buryo ubwo aribwo bwose. Ikibazo wabajijwe kandi wakivuzeho ni inkunga y'Ubushinwa kuri Iran. Ni iki kiganiro mwagiranye cyangwa se ikiganiro mwagiranye kivuze iki kuri ibyo ngibyo twaganiriye? Ndavuga, iyo uvuze inkunga ntabwo warwana intambara natwe cyangwa se ikindi cyane cyari cyose. Oya, yavuze ko atazatanga ibikoresho bya gisirikare. Icyo ni itangazo rikomeye ubwo yivugiye, yabivuze uyu munsi. Iryo ni itangazo rikomeye yatanze, yabivuze cyane. Ariko icyarimwe yavuze ati, urabizi tugura peteroli nyinshi yabo, kandi bifuza gukomeza kubikora. Yifuza rero kubona umuhora wa Hormuz ufungurwa.
navuze ni okay nibyo ntabwo twayihagaritse. Barabikoze rero urabizi birabashishikaje cyane. Yasetse yavuze ati urabizi ni nkaho bahagaritse hanyuma wowe urabahagarika, ariko bifuzaga ko bifungurwa ariko mu by'ukuri barabifunze. Ntibyakunze ko bishyura amafaranga nabo y'umusoro. Sinzi niba wenda aricyo cyangwa se atari byo, sinzi uwo wishyura. Ndavuga bashyira he amafaranga mu ari igihugu cyahagaritse. Urabizi bishyura amafaranga y'umusoro. Ni Donald Trump avuga yuko bifuza gukomeza korana n'igihugu cy'Ubushinwa kandi Ubushinwa bukabatera inkunga muri ibibazo bya gisirikari bahanganyemo na leta ya Iran. Mu yandi magambo Trump ati ndabashimiye cyane n'iby'icyubahiro cyinshi cyane n'umunsi mwiza cyane. By'umwihariko ndashaka gushimira Perezida Xi inshuti yanjye kuri iki gikorwa cyiza cyane, kandi mu by'ukuri ryari ikaze ryiza cyane kurusha irindi kaze ryabayeho, kandi kuba yatwakiriye neza muri uru ruzinduko rwa leta rw'amateka umubano hagati y'Amerika n'Abashinwa utangiye kuba mwiza cyane kuva Amerika yashingwa. Byakomeje kugenda bizamuka gake gake. Samuel Shao Conseil wa mbere w'Umushinwa yageze mu gace kacu mu 1984. Abacuruzi b'Abashinwa bari bafite izina ry'Abanyamerika, irikwa ryabo ryabaye abantu bashya. Nyuma y'ibinyejana bibiri rero n'igice, uwo mubano wa mbere wabaye umwe mu mibanire ikomeye cyane mu mateka y'isi. Mwakoze nanone Perezida Xi kuri iki gikorwa cyiza cyane cyo kunyakira, kandi no muri nijoro icyubahiro cyagenda kiguhaye, kandi nanjye ndagutumiye wowe na madamu wawe Peng kudusura muri White House iyo 24 Nzeri, kandi turabyiteze ko muzaza. None ndifuza none kandi gutanga igitekerezo cy'umubano mwiza kandi urambye hagati y'Abanyamerika n'Abashinwa. Ni umubano udasanzwe cyane, kandi ndashaka kongera kugushimira. Iki gihe cyabaye igihe kitangaje. Urakoze cyane Perezida Xi. Abaturage b'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bombi ni beza cyane, basobanukiwe no kuvugurura igihugu cy'Ubushinwa no kongera kuba igihugu cyiza cy'umuturanyi cyangwa se cy'umuvandimwe wa Amerika. Bityo rero birashoboka rwose kubana, gukomezanya ndetse no kugirana akamaro mu isi. Uyu munsi nagiranye ikiganiro cyimbitse na Perezida Trump ku mubano w'Ubushinwa na Amerika n'imimerere mpuzamahanga ndetse n'akarere. Twembi twemeranije ko umubano w'Ubushinwa na Amerika ari wo mubano w'ingenzi cyane muri kino gihe, kandi ugomba gufatwa neza nk'uvuye umubano mubi. Ubufatanye bugira inyungu kuri twembi. Mu gihe amakimbirane abangamira ibihugu zombi, tugomba kuba abafatanyabikorwa, ntabwo tugomba kuba abarwanyi. Twemeje kubaka umubano wubaka kandi uhamye hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo duteze imbere iterambere rirambye ndetse n'ubukungu bukomeye bw'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo ni Bwana Xi Jinping aganira cyangwa se mu ijambo agejeje kwitabira umusangiro wa nimugoroba ubwo yasangiraga na Donald Trump n'intumwa ziturutse Washington zasuye Peking cyangwa se Beijing kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 2026 bageze ku itariki 13 ku mugoroba. Ngaho rero komeza kwana natwe uramenya byinshi mu masaha ari imbere. Ndagushimiye ugubwe neza, amahoro, imisha n'amahirwe bibe kuri wowe. Salamu and shalom.